أهلين يا حرمة. عندي موعد مع الأستاذ بوخانة، ذكريه طول عمرك. يا ريال ما تخاف، ما انساك، ما يطول. زين زين. زين. Buongiorno signora, dimmi per favore, parla italiano? Sì, parlo perfetto. خير منك meglio di te. Va bene. Mi chiamo Francesco Zardi. زهد. Sono venuto dall'Italia per vedere il signor Bucana. Non è possibile, impostahile. È troppo occupato, troppo. Troppo occupato. Ça va pas la testa? Je suis venu de Roma pour voir le signor Timidi troppo occupato. Signor Zerdito, per favore, affatto. Non è normale, non è serio. Morning. Good morning. I'm looking for Sir Bucana. Oh, I'm sorry, but you know, Sir Bocana is very busy today. Who are you? John Lennon John Lennon. Yeah. Where do you come from? from New York. Oh, New York. Yeah, nice. Sorry. Hello. Oh, أستاذ بوخانا. وي نعم. إيه كاين غاشي ونستنى فيك. أي هنا إيه. بصح أستاذ هما كيفاش؟ هي الجوز الأولى. داكور أستاذ بوخانا. خلاص هي. مادموزيل جوزي ويستنى فيك. سمحوا لي هو اللي قال. زين. You Johnson fanatic? Oh, you want again speak it's via your highway. You said no. يا فاتح خلاص راحت المرأة.